A da ne govorimo o Svetome Savi, braći i sestre, on oka nije sklapao, on se vezivao kanapima, on je išao protiv prirodnih potreba da bi zadovoljio nadprirodne potrebe. Se vezivao kanapom, ima i danas u isposnici njegovoj u Kareji, ali i u Studeničkoj, u Mileševskoj. On je s polja gledano živio vrlo surovo, ali zato što mu je srce bilo mekano i osjetljivo. Njemu je svaki minut sna djelovao kao gubitak, svaki zalogaj mu je bio kao da oduzima od sebe. Mislim, u šta je on ušao, na kraju je i obolio od slezine, od posta, od bdenja, od truda. Sad je bio oganj. Ali ajde, ne nameće on svoj tipik nama, on je, kad opisuju njegovo žitije i njegovi učenici, oni kažu, mi nećemo ovdje reći sve, jer to je nemoguće, ali ovo što ćemo iskazati, molimo vas, nemojte smatrati pretjerivanjima. Mi smo iz opreza mnogo toga prećutali, jer i ovo što ćemo reći djeluje kao čudesno, kao da nije čovjek. To su prepoznavali ljudi njegovog vremena koji su ga gledali. Kad je obilazio sveta mjesta po svetoj zemlji, gde muslimani su reagovali topeći se pred njim kao snjegovi pod suncem, onako spontano, dajući mu sve što je tražio, pratnju, obezbeđenje, sve. Mi smo dobili tu autokefalnost ili samostalnost koja se uopšte lako ne dobija, zahvaljujući njegovoj harizmi. Svojom pojavom on je tako plijenio, otvarao srce, bio Božiji čovjek. I sve što je radio u slavu Božiju i na spasenje naroda, ne samo svog naroda, imamo ono njegovo svešteno tuđinovanje, ali ajde večeras, ne večeras, nego nemoguće je njega obuhvatiti, to je čudesna ličnost.